Agent 540! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umuna paset ti makalawas aserye tayo iti drama tayo na paulwan. Agent 540! Sir, naupit na kiti kriminal. Multiple stab wounds ti linakam ti biktima. Bunyarod, sir. Ito'y ba jurisdiction tayo pinakapasamagan na ti krimen? Nasaragan ti bangkay ti lalaki ito nagtibanyo iti tayo ti amutan. Ito lamang nga napasama ka pa mapatay iti area tayo. Mababati crime rate tayo. Ang Agent 540, mas ka namang bukal tayo iti task force para iti na ito'y a killing incident. Mas ka na matiliw ti kriminal iti kabitan a panawen. Yes, sir. Ronaldo, nadamag mo ka din dyan napasamak apang mapatay dito asidag tayo. Di kayat ko asawan. Dayta motel, akaarpad, to'y parlor tayo. Uwan, nalabasak iti agsapan. Nagado a pulis iti aglawlaw ti motel. Kaslad shoot-shooting iti pelikula. Ay, grabe. Nagdigos iti bukod na adara ti biktima. Nabagso-bagsol ka, no? Apay, nakitam? Saan? Nanggagkulaang. Chismosa ka talaga. Saan na baliklikan, Ronaldo? Mabit man lang, Vina. Itayak pala makadlawkan ka, ah. Apay manan, Ronaldo. Sang kay balikas mo tinagan ko, Ronaldo? Rona, tinagan ko. Ha? Oo, wanan niya. Sorry, baklush. Rona, ganda. Talaga mo't napintasak. Hoy, di mo pigsaan ti agkatawa. Kitaan na ka nagiti customer. Ha? Ay, sorry. Nailuyo sa klaeng. Agpapukis at man? Adag pupukis. Oh, lalaki dayta. Sikan ti mga sikaso, Rona. Wow! Nagtaer kan macho. Hoy, kumaro ka man ngatan ako nak. Mala, asit gamkit din ta pukisam. Yes, mama. Kumusta tinagmalum at trabaho, Ronaldo? Nasayat mo't nanang. Makabanog ta nagado tinagbalin na customer mi. Kat no naglaka ti trabaho, agpukis kan mangulutlat aramidam. Nabanog kan? Ninanang mo't. Amok, sabali manan ti turungan ti sarita yo. Pudno mo't, nagdakkel tabagim, nagbiskad ka, agparlor kit din tinapili matrabaho. Nanang. Trabaho ti babae dayta. Nanang, aging ka di itakat didak maawatan? Jak maawatan ti kinataom, Ronaldo. No naduma sang karakap mo dya staff toy mo abarbe. Ngam titig-tignay mo. Kas kala Robin Padilla akas laad dalotag na iti kilikilay. Nakaokrad ti imam amagmag na. Ninanang mat. Tigasin mo talang ang barok. Adumat ti... Dita kayon. Nay, ay sa dino ti papanamngay. Nagmaturugan. Ay una yan ay ati anak ko. Talaga nga awanan ti panagbaliw na. No daduma, babae ti langlangana. No maminsan mo't malalaki. Ay, biyag aya. Apay akas na tila nga mabigbigat, Rona. Nakamisuot ka mo't. Ninanang ko Apay ninanang mo. Aging ga ita, di na pala maawatan ti kinatao. Talaga akas ta. Sapay jak kayat ti masitsita? Kabusor ko dayta. Ha? Agtalawak sa langin? Anya? Nagdamagan na kalatiinam, sakitan ng tinakam mo? Imbagak matenken ka, ajak kayat ti masitsita. Balat si Boyas ka mat na maminsan, Rona. Adala maibagakan ka ti inam, sintir mo na dagos. Makaumamot nga minti kanayon apan ang sitsita na kanya. Nagtalaw ka? Asino nga rodan ti kadwa ti inam, iji balayo? Diag may son.
Bakatan ti inam, nakapsutan, iso ang masapol na ti kadwa. Kabalan na pa'y mo ti agtrabaho. Sabali ti rason mo, Rona. Kaasyam ti inam, di mo pampanawan. Nag-textan ti gayem ko. Mabit lang, ha? Oh, Vina. Napauli mo kamutan. Diyos ko. Anta iti ospital ti kabsat ni Jen. Nadisgrasya ka no iti motorsiklo. Sino a Jen? Nasingad agayim ko, Rona. Kat agasapulan iti kwarta, apang paopera ti kabsat na. Sapay awan ti kwarta kita. Ket, kumusta ti kabsat na? Sigun iti text na, naskan ama opera adagos. Kunak na iti text na kanya kati panagbuyam iti sini. Anya? Mapanak iti ospital. Kalpasan ti trabaho tayo. Inak andi ngayon ti gayam ko. Tani, awan ti maitid ko a kwarta. Kumusta ti kabsat mo, Jen? Ti may sa-asaka na tinapakaruan. Kat ko na tinangdaming a doktor kan kwa na. Putdanda ka no ti saka na. Ay, Diyos ko. Jen, sorry. Awan ti maitulong ko. Tawan pa'y mo ti sweldo. Maawatan kami na. Sana bale. Tanapan nagdiskitar iti kwarta ni tatang ko. Gat, sigurado nga ta makadiskitar? Tsaka mo. Kwa, padasan ta ti umasidag iti gayam ko ani Ronaldo. Sino a Ronaldo? Katrabaho iti parlor. Ay, nalipatak lang ay bagakan ko na itay. Barang anda kwarta na. Sa dino nga ti ayan na ita. Mapantalangan iti balayda. Nalpas mat ngaminan ti trabaho mi. Iso anak kawidan day jay. Ala, mapantalangan iti balayda. Kasta ka di? Wan, Ronaldo, kasi matigayam ko. Pautanga mon. Apay ngamin nga ita lang ibagam. Imbagam ko makanyak itayan Adda imot ko akwarta itay. Si kamot, sister. Jakmot among ada kwartam. Tawan pa'y mo ti sweldo tayo. Mabit lang $3,000 day ta. Ronaldo, agyamanak ha. Di ka matanagan. Tabayadak matlakan ka adagos dahi ti anautang ko kan ka. At dalatakan ka, Jen. Saan kami nga rudan nga agbayag ka ni Vina? Agpakada kamin. Kat ulitak ta agyaman kan ka. Vina, nasingpat gayam ti gayam mo ani Ronaldo. Wan, Jen. Ngam, ti pakas daawak. Apay nga inawagam itay iti sister. Ha? Akwa? Total, friend ka mat. Ibagakan ka ti kinatao ni Ronaldo. Ha? Anya ti kinatao na? Bakla ni Ronaldo. Anya? Kunakon kat ati mo nadlaw day takan ko na. Talaga atsak nadlaw abak lagayam ni Ronaldo. Rona, tinagan na iji parlor. Nagmayat namin ti pamagina. Nagbiskad. Wan? Namaminsan, malalaki ti boses na. Ngam no agpakaro, madlaw mo alumamuyot ti boses na. Jacqueline pagarop, friend. Sa bagay, saan mo't lang nga iso ti kasta? Ado pa'y di tatikas kan kwa na. Rimuaran ti doktor manipod iti operating room. Kumusta nga tanti kabisat ko? Asit ganta ti Dr. Jen. Umay kan. Mabisinak. Inakmangan iti data a fast food chain. Bro, mabit lang. Ti lalaki di a pinukisak. Iso ti mga ahap kanya. Bro, sa dino ti ba man? Mailasin na ka di pa'y. Wen, mailasin ka. Si Kajay pinukisak idi namin sa nabigat. Kunak mo, di na ka mailasin. Ay, nagwapo. Oh, kita nagmadlatan, bro. Siyagam ni Boboy. Sika, nyat na ka mo.
Kwa? Ronaldo. Ronaldo tinagan ko. Ronaldo. Kasta ka di? Ngamagtan. Una hindi pa nakairan-ranan na nakita ka dito sa Central Business District. Ha? Amom, naglaing ka ngagpugis Bili ba? Kat sa dinutan ti papa na? Kwa. Mapanak man iti dayta food chain. Kasta ka di? Wen. Okay, sige nga rat. Panawan ka ba, ha? Mabit lang, buboy. Oh, pa Ronaldo? No kayat mo, kaduan nakpayamangan. Kwa, awang kwartak. Apay, imbagak aya nga gastos ka. Sakti mangilibrikan ka. Nakababayin matkin ka, bro. Ala, umay kakit din. Sakti makam mo. Okay, sikta. Inigaman mo titakya ko, bro. Ay, sorry. Apay, takas saya, bro. Saan magkiti? Hala, mapanta ka rin. Amangan no, agbabawi ka pa Vina, nangankan? Saan pa'y? Ada pa'y iriban ko. Amangan numabisin ka, taikan ka itikanem. Uy, kasla, happy ka Siyempre. Antoy, cheeseburger. Kukuha mo na ita. Wow. Ibagaman kanyak no, apay naragsak ka ita? Secret. Ada pa yan pa-secret mo ita, ha? Ala, di ka nagdamag pa. Maamwam to no, apay naragsakak ita. Maamwam to, sister. Ronaldo, pasensya ka na. Tawan ti ma-share ko iti paginuan ta. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asak ti mangilibre ka? Nakabapain ka. Idagsapat kalman, inlibre nakmanan iti makan iti may sa food chain. Awanan ni haman day ta. Imbagan ka, tada pang gadam. Apay, awan pang gadam? Isna malakalahin. Nagsapsapo lang iti pang gadam. Sana din ka ti pagsaritaan ka, buboy. Aginom takit din. Ha? Oo na. Ala, kargaan mo ni tibir day tabaso. Tagor day rakman ni tibir kan pulutan. Agran na ka. Labit lang, ha? Panagkunak magustuhan to Talaga magustuhan. Abay asyat lang di ka nalang lagi siya. Di ka mat kumininuman. Adong kinainom ko. Hindi ko pa sika nang ilibre. Kaya masit pa kinainom mo. Sige. Inuman kong bibir ko. Cheers! Okay, cheers! Ito iti resulta ng investigasyon iti pamapatay iti kalabas sa Agent 540. Pasaan? May basar iti statement ti nakakita ken kuana a babae iti front desk. Saan lang agmay sa ti biktima nag-check-in iti motel. Matakadwa na lalaki. Agbali na pattapatta da ito'y kadatayo, sir. Apay alalaki ti kadwa ti biktima nag-check-in iti hotel. Pasal da ito'y Agent 540. Iswarumbang nga adalan tayo na imbag. Mabasa pa dito a nail pusher ti naramat ti suspek pa ng bagsol iti biktima. Tirimwar a resulta iti autopsy. Naglakam ti biktima iti multiple stab wounds. Parla da ita. Adamat defense wounds sa makita iti bagi ti biktima. Wen sir, kaya't asawan da ita, limaban mo ti biktima. Ngam, apay alamo-lamo ti biktima na sarakan iti banyo. Malapit nga agdigos ko mada ito ay. Iti kilat asarkan ti suspect ti biktima. Sir, alag ti kopya dito ng investigasyon. Adalag ka na yung bag. Nasken ang masulbaran dito yung akaso ti pamapatay.
Anya ti pagbanagan, ti panagimbistigar, dagiti kameng ti pulisya. Gagayam di uliwan na denggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser, ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.